Riuma igongona rĩa mahoya na kĩririkano kĩa arĩa makuire ngero-inĩ ya mutino wa bomu ya mwaka wa 1998 kuria family itiganĩte ciũkĩte hamwe kuririkana endwa ao. Leo ilikuwa ni siku yetu ya maombolezi na kukumbuka wenzetu wale waliofariki 218 na Wamarekani 12 na more than 5,000 people injured. Okay, niĩ nĩ mami wa kuire. Mami arĩ na appointment gũkũ tondũ marĩ ma travel na baba. Poleni survivors, we will stand with you. We are with you as religious leaders. Lakini kile kitu tungesema ni lazima tushikane mikono ili mambo ya terrorism na extremism isimamishwe. Family cia arĩa makuire hamwe na arĩa magurarire rĩu cikĩhoya ũteithio gũkũ makiuga thirikari ni amatiganĩirie. Vile mambo ya SHA, mambo ya hospitali, kwa sababu wengi wetu wako still we have medication ambao tunazitumia na zinahitaji malipo, lakini watu wetu hawana uwezo. Kwa hivyo tunaomba serikali pia nayo iweze kuchukua jukumu hilo na kuwaangazia vizuri. Rĩu niĩ no njũrie ũrĩa tũngĩteithĩka tondũ thutha wa mami gũkua nona niĩ education yakwa nĩ yakorirwo affected. Ngĩtũteithia na ũrĩa ngĩtũteithia naguo ithuĩ tũkũiganĩra tondũ rĩu na mĩacio angĩ nĩ magĩkuire na ithuĩ Ngai nĩ agĩtũteithia tũkorwo twĩ haha. Appoint an ad hoc presidential committee specifically tasked with auditing the welfare, health and economic status of the 5,000 plus survivors. Afithaa matiganĩte a rũhonge rwa ũgitĩri makiuga nĩ mathiĩte na mbere kwĩrutĩra nĩguo gũtigĩrĩra ũgacĩru wa ũgitĩri hamwe na gũtara arĩa macemanagia na ithingithia ta ici iria imatigaga na thĩna wa meciria. Na kutokana na hii janga ndio sasa tuko na ile counter terrorism center, na bila shaka pia tumekuwa na vitengo mbalimbali ya kuweza kulinda nchi yetu ndio janga kama hizi zisije zikatokea. We need to know who's your neighbor, and as parents we also need to understand our families and the youth. The biggest recruitment at the moment is happening online, and we need to be watchful of what our youth do online. If it is not productive, let us guide them. Miaka 28 kuma makiria ma andũ 200 gũkua na makiri kũgurara, family ciao nĩ ciũkĩte hamwe kũmaririkana. Rĩu ikĩũria thirikari kũmahe ũteithio kuona mĩtũrĩre yao nĩ yaritũhire na njĩra nene. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Erastus Ngige. Wabunge wa Kasongo wale wa kule kwao wamekuwa wakituambia kwamba Kasongo amenunua Matiang'i. Sisi hatujaamini, lakini vile Kibagendi anaongea na Matiang'i asemi jambo, tunaona kama ni kweli. Kwa hivyo tunataka tuseme Rigathi Gachagua lazima aheshimike, na Rigathi Gachagua amekuwa akiheshimu Matiang'i because Matiang'i is a deputy party leader, is not a party leader. Na nimekuja kuona ya kwamba ndio Kasongo aende nyumbani. Lazima tukusanye kura yote ya Kiambu 1.7 million ya kupeleka Kasongo nyumbani. Tumekubaliana? Harambee! Watu ya Kiambu, ngoja kidogo, ngoja vuvuzela. Tafadhali. Tumepima kaunti 5 ambaye ndio gumzo, ndio nguvu ya Rigiji, na hizo kaunti 5 tukisanya kura yetu, Kasongo ataenda nyumbani. Hiyo ni kura zaidi ya milioni 7. Hiyo ni kura ya Rigiji, na Murang'a bado, Nyeri bado, Kirinyaga bado, Nyandarua bado, Embu bado, Laikipia bado. Rigiji atakuwa rais, atakuwa